FIFA World Cup sang ni somni pahni Qatara nei tura hian choi moina sang sem anile dona chung angte chu han soifia vele don ta ila chung ba ka chuan thilpoi mo dang kan jeptel don bok ani kum in Qatar World Cup a hian finala in machon team pahni te ba ka pathumna zonna match a achak jok te hnena medal hlan ani dona player le team official ten heng medal te hi andong don ani champion team in gold medal andong dona finala achak lo jok pahni na team in silver medal dong donin pathumna in bronze medal andong don ani hei baka hian match official te tan medal siam ni bokin hei hi pathumna zonna match le final match a official te hnena hlan ani dona pathumna zonna match le final match a match official te chuan medal andong ve thlap don ti na ani chu fair play lo man sem ani le don boka the FIFA Technical Study Group in an boy pui don in elna nei chungin fair play lo man dong thei tur hi an lo thli thlai don ani fair play award kan ti mai hi the FIFA fair play trophy an tia he choi moina dong tura thlan rama an player zong te chuan fair play medal an dong anga an ni ba ka team official te point medal hi an dong dona hei ba ka hian diploma an ti le voucher an siam te chu he choi moina hian a keng tel don voucher a hian $US singa hu football equipment footballa team in amamo tur ang thil ani berang chu tiang chu $US singa man hu a keng tela chu voucher an ti manga an don tur hi ni in he voucher in a ken tel football equipment hi player no pangjok te man tangkai thei tur thil anima jok ti chu FIFA in atar landan ani a India poisa chuan voucher hlutna $US singa hi he thu bo saila hian cheng nuai somli hu ani golden boot don thei tura bo sai ani le boka he choi moina hi player gol khong tamber nena hlan ani don gol khong tamber hi player pahni emo aya tam om theian nia chu tiang ani chuan chung player gol khong tam te chu assist an nei zat an chut le anga gol khong zat in ang veka chuan assist nei tel tam chu he choi moina golden boot dong tur hi an ni don gol khong zat le assist an nei zat ain an le zel chuan chung player in tluk te chu in elna nei chunga khelmola hun an man zat minute an man zat an chut sak le anga minute mangklem ber hna golden boot choi moina hi an hla dang silver boot om don boka hei hi gol khong tam ber do tu hna hlan ani anga bronze boot siam bokin hei hi gol khong tam pathum na hna hlan ani bokang golden ball hi tu hna nge hlan tur kan ti chuan in elna nei chunga player cha thaber best player hna an hlan dona silver ball siam ne bokin hei hi player thaber do tuwa thlan hna hlan ani dona bronze ball an tia hei hi player cha tha zinga pathum na hna hlan ani don bok gol khung tamte player thabik thlan te hi pakhatna atanga pathum na thlenga om don ani ber chu golden glove hi goalkeeper cha thaber te hna hlan ani dona hei hi FIFA Technical Study Group bokin an thlan tur ani nge player no pang cha tha te choi moina po siam ni in the young player award an tia chu player no pang zual kumsang ni pakhat January ni khat emo chumi hnuwa piang te zinga cha thaber hna hlan tur ani World Cup khel tur ram zinga in elna tan mani samthum malama in hnuk dok anom chuan FIFA Disciplinary Committee in rotna apom angin in hnuk dok ram chuan Swiss poisa cheng noi ni le singa an choyangai dona chu India poisa chuan cheng nuai zani paruk singa sang ni le zasari le somli le pahni ani ama ero chu World Cup tan mani samthum malama World Cup khel tur ram in hnuk dok an om lo awangin he sum choi tur hi an om talova ama ero chu he dan thula hian dan dang an laneya in elnatan ma ni somthum emapo a om to lo tia in hnuk dok an om ero chuan Swiss cheng nuai nga an choyangai don chumi om zia chu ni somthum aya tlem ni khat lek po ni theiani a ni te ni nga te po ani theiang chu ni somthum aya tam a om to lo tia timin hnuk dok le si World Cup khel tu ram zinga an omani chuan
ni samthum malama in nuk dok te choiza tura an bituk sum khamilet kha an choyangai dona Swiss poisa a nuai nga ania chu India poisa chuan cheng nuai zali som pathum borvel ani yellow card thi Qatar World Cup a hian quarter final zoa athidona match masalama yellow card lo choi card an choi bel chuan hremna tok theidin hmuna ding anom theya chutiang anom po in quarter final zoa chuan atharvekin yellow card thi an chiar sakanga round masalama an mu te khachu athito don ani direct red card ba ka yellow card pahnih choya wanga red card indirect red card choi angchi te chu an match khelma ba ka anin lan theidon lova direct red card big hi match tamzo khel theilo tura hrem thei ni bokin chu ero an case zirin ani don ani hremna tlang pui hi match khat all ani don ani World Cup laya hremna tok ma se World Cup laya hremna mangman lote chung ang te chu an ramin official match an nei masak bera an hremna kha an mangdon thowa chumi omzia chu final red card choi chuan World Cup a hremna a mangman don to lova an ram official match masabera hremna a mangthung don ani team tin te hian an omna group match khel ani ma atlem bera ninga ala om talin in elna thleng turam an thlen man nge anga ya chu FIFA in dan azam zinga mi ni in team tin te hi FIFA thiat puina nei FIFA in team thlenna tura arwa man muna chau an thleng thei boka FIFA in ruwa manna asiam sa nilo mundanga thlen phal anilo chu muna chuan an match an khel ma ninga atangin team tin te hian hunan mang theya World Cup atanga an tlak nuwa an thlenna muna hian nikhat dang chu an la cham le theidon bok hotel te team kem na mun le team sang in nga na mun hi FIFA hian a uluk hle a ruwa manna omsa lawa chuan arem ti thak lo mani du na muna lo input kwal vel ngot arem lo ani ber chu World Cup khelna tur field ground hi adung metar zapanga awang metar somruk pariat ani nge anga ya chu lo chu man arem lo hei baka hian ground na grass te chu asan zong le tuipek dan chenin pitch management expert te kai hroina hnuaya endik thlap ani zel dona ani hian in khelma in an endik masajia thin don ani ole khatichin kha tuntumatan chuan nileri ta sela World Cup chungchanga hria tur poimo thil then khat dang te po ala om le ani chuan kanin hria tir zel donia